E whakamoemiti tiana te rautau o Meri Tapu, me ona kōrero tuku iho. O he mea tika i te tūtahi kia whakanuia te rautau o tēnei whare karakia nui o Ngāti Porou, tēnei whare karakia a tāhua atu. No te 16 o Pēpuere, te tau 1926, rua 16, ka hangaia e tā apiranangata tēnei whare karakia, hei tohu mau mahara ki ngā hoia i haere ki te pakanga tuatahi o te ao. You know, over the generations they've tried to maintain it how it was, and I think they've done a good job, just looking around. And I think Taipirana would be absolutely stoked. Ka whakamoemiti mātou I runga I te ngākau aroha, I te ngākau hari. Ko te hāhi mihingare ngā kaitieki o te whare, engari e wā te ana ki ngā hāhi katoa. He whare karakia hoki e kōrero tonu nei, mo te ātāhuatanga o te rongopuai. Te taenga mai o tērā whakapono ki roto I a Ngāti Porou I te reo Waiapu nei. Kua ki te rawatia, te kōrero o Ngāti Porou mo tērā kaupapa, ki roto I ngā pau whakaero, ngā tukutuku o me ngā ko whaiwhai o tēnei whare. Hoi no, he nui ngā kōrero kua puta no tēnei whare karakia mo te whakapono. Ngā reanga, ngā whakatipuranga maha, koropiko ai I te rātapu ki konei. Ko te tikanga ka whakatūria he hui nui hei whakamahara ki ngā kotahi rautau o Meri Tapu. He oina ngā karawhiu a tāwhiri mātea me te aukati tonu I te huarahi mo te whānau o Matakaua, ko whakatarewa hia tērā o tēnei wā. So the right decision was made for the right reasons. And maybe around about September, hopefully the roads are all open again. And then we can get the iwi back. And then we'll really celebrate on that, whenever that day is. But today is for us to just celebrate the actual day, the 100th anniversary. Ko tutuki te tūmanako o te wā kāinga nei, hei te wā katomo mai te iti me te rahi ki te whakakororia I te whare tapu o Meri. Irena Smith, Taioro.